ni ikipe ya Liverpool. Hari kwibazwa uburyo Mohamed Salah umutoza yamuhaye umwanya wo kuba free kugenda gushaka intsinzi kurusha kuza gufasha. Ibi byanafashije cyane kuwa gatandatu mu mukino wabahuzaga n'ikipe ya Chelsea kwinyagambura no gufasha mu buryo bw'ubusatirizi ikipe ya Chelsea kuri Marc Cucurella yabonye umwanya wo kwisanzura cyane. Icya kabiri ni ikipe ya Liverpool yagize abakinnyi batagize pre-season nziza barimo nka Alexander Isaac ari ukiri mu bibazo bya transferiye, Makalista ndetse na Bradley, ubona ko biri muri bimwe mu biri kubagora muri iyi mikino. Ariko kandi Liverpool mu bindi biri kwigora muri iyi minsi kuba bageze ku mukino wa gatatu wo gutakaza ni ukutayobora umukino. Gutsindwa nibyo, ariko uburyo iyi kipe iri gutsindwamo muri iyi minsi nabyo ni bimwe mu biri gukemangwa no gutera ikibazo ku ikipe ya Liverpool. Ikindi rero ngewe nanasorezaho ko bagiye muri international break gutsindwa iyi mikino itatu bakaba babonye akagahe. Abakunzi ba Liverpool bizere ko Liverpool iza kugaruka ari ekipe igaruka no guhangana kwisubiza umwanya wa mbere no gufightinga kugira ngo yisubize iki gikombe cya shampiyona, cyangwa kabaye mu ikipe ya Liverpool. Avuga ibintu bitatu. Ikintu cya mbere nuko ingaruka ziri kuba muri Liverpool zubakiye ku gitekerezo cy'uko umutoza wa Liverpool Arne Slot yatekereje gukora icyo bita kwevolva cyangwa se kuzindura ariko azamura ikijyanye na filozofi yaranze Liverpool mu mwaka washize w'imikino. Evolve nyine mu cyongereza nabyo biravugwa nta kibazo, cyangwa se kwevoliwa, evolve cyangwa kwevoliwa byose nta kibazo. Uko gushaka nyine kwevolva uburyo bw'imikinire cyangwa se guhindura ariko biganisha mu buryo ashaka guhindura uko ikipe ye yayikinishaga, yanabishoyemo amafaranga menshi kuko kuzana Alexander Isaac na Florian Wirtz iyo babibaze mu madolari y'amanyamerika basanga ari miliyoni 606 ku bakinnyi babiri mu madolari y'amanyamerika, byumvikane neza. Yego, ibyo yabikoze avuga ngo ikipe uko nyishaka nive ku cyo bita gukina icyo bita direct football, none itangira kugira icyo bita control y'umukino cyane, ariko igihe bimufashe none byamubanye bibi kuko akagahe navuga ngo yari ari kugerageza kubikora. Ikipe nibwo yatangiye ahubwo gutakaza control kurusha uko yishakaga. yego, ikipe nibwo yatakaje balance ni kuriya ekipe yawe ubona mu buryo bwo kwataka no mu buryo bwo kudefanda byose bikora neza, ukabona ekipe yawe niba bayatatse uburyo groupe ikoranye ikabasha kuzimya umuriro wa adversaire n'uburyo igiye kwataka ikabikorana nk'itsinda rya ekipe kandi ukabona babikoze neza bibyaye umusaruro. Ibyo bibiri byombi kubura control na balance byatakaje ikintu cya the lack of solidity, ikintu kiri solide, donc gukomera kwa ekipe, umurunga wa ekipe ukabona nyine ntabwo ari ekipe isa n'itatanye nk'ikipe wagira ngo si itsinda rimwe. Bataka ukabona birasa naho atari igikorwa gikorewe hamwe, badefanda ukabona si igikorwa gikorewe hamwe, ukabona harimo nko gutatana. Reka mbyite gutyo, ekipe niba ikintu gifashe gishyize hamwe. Ibi rero hari ijambo twakunze kugenda twumva na basitari kera bavugaga ngo urban boys ngo igera swaga. Liverpool no mu mikino yabo uraboramo icyo kintu cya swaga. Iki ubundi nuko nyine ari ijambo abantu nyine bafata gusa ry'icyongereza, ariko ni cya kintu bakubwira ngo umuntu agendana ikintu cyo kuba aroga ndetse na self confidence, kwirata ikintu kavuga ati nge ndasa neza ndagaragara neza. Umukino na football irabigira kuvuga ngo mfite icyo bita proper display, ndubaka uburyo ndimo kwa kundi bajya bavuga mu Rwanda ngo barakina rumwe kipu kavata uburyo bakombina, ukabona iyo aura, ukabona ayo mavuta, ukabona iyo myitozo irahari, ukabona abantu barakombina, ukabona ikipe iravuga mu kibuga kwa, ukabona irategeka, ukabona ibintu bifite ijambo, si ibintu bimeze nk'aho bari kubishaka. So Liverpool uyu mwaka ibyo bintu yabitakaje. Ni ikipe bigaragara one ko iri easy to play, ni ikipe gukina nayo byoroheye uwo ari we wese. Mu mikino 11 muri iyi saison Liverpool yinjijwe ibitego byibura 2 muri match inshuro 6. Ejo bundi twoze tugaruka kuri statistique. Yego, Chelsea yinjije 2. Yari match ya gatandatu muri match 11 yinjizwa byibura ibitego 2 muri match.
icyo ni ikintu kikwereka uburyo defense yabagiye igashya kabisa ikangirika. Ariko igiteye ubwoba sinagaruka no kubusatirizi twigeze kukivuga Rigoga, aho abantu bavuga ngo no ngo Liverpool ngo izi ni sinye z'igikombe, ngo none se ngo ikipe ngo itsinda ngo bitego mu minota ya nyuma. Iki cyo nagiciye amazi hakiri kare, nakivuze mbere. Ikipe ishobora gusuffocatinga kubura umwuka ikazajya ibara iminota hejuru ya 85 ngo ibone ibitego. That's a sign of weakness mu busatirizi. Kuki utabikora mbere? Ni ukuvuga ngo ni ibintu ari amareti drama bikorwa surtout nk'iyo ekipe muri gukina igize nk'ubwoba igasubira inyuma kugarira, washyiraho nk'aka kantu ka pressure k'izina ukabasha gupusa ukabibona. Ariko uburyo byorohera abikora mbere, ubishoboye ubyitoza n'ubikora mbere. Icyo ni icyambere. Cya kabiri, kugira ngo wenda na mugenzi wanjye Samiri afatireho ku zindi ngingo wenda y'icyo yagira. Oya, nta zindi ngingo mwamenya ko umutoza wa Liverpool nibwo bwa mbere atsinzwe match 3 zikurikiranya nk'umutoza kuva yatangira kariyeri yo gutoza. Iyi ni pressure ikomeye cyane, kuko nawe yatangiye gushyirwa mu majwi ko ari we kibazo gikomeye ikipe ya Liverpool ifite. Ubwo ni abafana ariko wenda ntibiragera mu bakinnyi, wenda ntibiragera no mu bayobozi. Ariko rero hari inkuru y'ikizere mfite abakinnyi ba Liverpool ariko kanyuma n'abafana bayo. Bijya bibaho ko turacyari kare, manze mwibuka ko turacyari mu kwezi kwa 10 mu ntangiriro zako. Aka kantu nakwita ngo ni short term pain cyangwa se ibi uyu mubabaro w'agahe gato, Bibiri wita ngo n'uw'igihwayihwayi. Hari igihe uba impamvu zo kongera gutuma abantu bava mu buriri bagakanguka, bakongera bagasubira mu kibuga, bakongera bagashaka isano ry'imikinire yabo n'icyo bifuza muri yo. Ese uko dukina n'icyo dushaka birahura? Kuko hagomba kuba isano, hagomba kuba iyo relationship, nk'uko Rigoga n'umugabo we bakundana, nk'uko Rugaju n'umusheri we bakundana. Ese papasi y'ibi bintu niye why? Ubundi imikinire bituma ngo control over chaos biraserva iki? Turi kujya he? Ese birafasha Sara, birafasha Hugo Ekitike, ese birafasha Virgil mu midefendire? Ese ko twatangiye kugira imvune za bakonate, how are we going to cope with this? Ese ni iki kidufasha? Umutoza navuga ko agize amahirwe ataragize abandi bantu bose. Kubera iki? Uyu mwanya abakinnyi bamuvuye mu maso bakajya mu bihugu, ntabafite match muri iki cyumweru, agiye kwicarana n'abungiriza be, bongere baganire, bongere batekereze bushya, bongera asubire kuri drawing board. Abakinnyi nabo bakubiswe match atari abashampiyo, bagiye kugenda bajya mu makipe yabo, baswitching off mood, bazagaruka hari wenda bakira indi message nshya isa n'indirimbo nshya mbonye yitwa ngo hobe. Bongera bahoberane n'urukundo rw'umukino bifuza, n'urukundo rw'imikinire bifuza, n'urukundo rwa message bifuza, kuko niyari iri kuva mu mutoza niyari nziza. Ejo bundi atsindwa igitego na Crystal Palace, yakrititse abakinnyi ashaka kuvuga ko Gakpo ngo yagiye kwataka nyamara ngo ikipe yari iri mu mwanya wo kudefanda. You see, atangira gushyira blame ku bakinnyi. Nabonye abantu batangiye kubikritika. Ahari nawe ni umwanya mwiza wo kubiruhuka, ni umwanya mwiza wo kugira ngo nawe iyo stress ishire, atuze. Ahari ni nabwo tugiye gupima koko niba byabaye atari umusaruro gusa w'ibintu yari yasigiwe na Klopp, akabyuririra agatera imbere, akabasha kugira kariyeri nziza. Tutibagiwe ariko ibintu yari yakoze muri za Feyenoord iwabo nabyo ni byiza. Nibwo donc tugiye kumufata tugapima niba koko ari umugabo ufite iby'abongereza bajya bavuga ngo balls cyangwa se shoulders za karinga. Iki kintu kiri heavy nka Liverpool yageze ahantu hasi, ni sinkinga cyane, azirukanwa nirushaho kurohama, ariko nabasha kwigarura. Nicyo cyubahiro cy'umugabo kuvuga ngo dore ibihe byari bikomeye yabiciyemo, basha gutwara igikombe. Ikipe ya Liverpool nyuma yuko itsinzwe n'ikipe ya Chelsea, Arsenal niyo abafana bayo bari bategereje kure uburyo iza kwitwara. Samir yabaye nziza mu rugo kuko yatsinze ikipe ya West Ham ibitego 2-0. Ibitego byatsinzwe na Rice ku minota 38, hanyuma rero ku minota 67 mu gice cya kabiri Bukayo Saka atsinda igitego cya kabiri kuri penalty. N'umukino wari ufite ubusobanuro bwinshi kuko Mikel Arteta yabonye intsinzi 177 mu mikino 300 amaze gutoza ikipe ya Arsenal. Ibi abatoza babikoze rwose ni ba grand frère kuri we, kuko muri bo barimo Pep Guardiola atoza ikipe ya Manchester City,
yabikoze mu mikino 300 atsinda imikino 219. Jose Mourinho yabikoze ari kumwe na Chelsea atsinda imikino 196. Undi wabikoze ni Ken Dalglish wari kumwe n'ikipe ya Liverpool atsinda imikino 185. Undi warutegerejwe wahindutse n'inkuru kurusha ikipe ya Arsenal ni Bukayo Saka, kuko Bukayo wari umukino wa 200. Muri iyo mikino 200 yatsindaga igitego cy'ijana. Ubwo barashyira muri rusange uruhare ibitego 55, assist 45. Mu by'ukuri wari umugoroba w'ikipe ya Arsenal wo gucelebratinga gufata umwanya wa mbere n'izindi mbande zirimo Bukayo n'umutoza. Ni London derby ntihaburamo icyo gukinira, kuko mu mikino mu myaka 3 ishize Arsenal itsindiwe mu rugo inshuro enye zonyine. Izo nshuro enye yatsindiwe mu rugo harimo 2 z'ikipe ya West Ham. Hanyuma ikindi wenda giteye inkeke kuri ekipe ya Arsenal nuko kapiteni wa Martin Odegaard komeje kugaragaza icyo navango nk'imvune za hato na hato zikugenda zimufata, kuko kuri match ya Leeds United yavuyemo ku munota wa 38 kubera imvune, ya Nottingham Forest avamo ku munota wa 18 kubera imvune, kuri West Ham nabwo yasohotse ku munota wa 30. Ariko icyemezo cyiza Arsenal yakoze muri no mwaka no kugura Eberechieze, kuko ubona ko n'umusimbura mwiza ndetse bari banagerageje kubakinisha bari kumwe. N'umusore ubona ko ari afite polyvalence yo gukina imyanya myinshi mu kibuga. Hanyuma ikindi n'abantu bazaganira mu gihe kiri imbere ni Vita Gyökeres, bisa nkaho nawe bigiye kuba nk'abandi bose bava muri champion ya Portugal kubona ibitego byagoranye. West Ham nayo bona ko none Espirito Santo ari kugerageza kubaka, ariko gufatisha bisa nkaho biri kwanga. Nayo ne equipe ubona ko ifite imaze iminsi igira amahitamo mabi ku batoza. Numwe mu batoza wenda bamenyere Premier League dutegereje ko ari cyo yayigaruraho. Naho Arsenal yo urebye ubushake abakinyi bafite, ibibazo by'imvune birimo, ariko bagakomeza bagatsinda. Ni kimwe mu bintu bigaragaza ko uno mwaka ushobora kuzabira iseriye cyane birushije imyaka 3 ishize. Uno munsi urabona ngo Barcelona isohoka ry'umugabo bitwa Inigo Martinez rishobora kuba uno mwaka bazoririra igihe kinini, bazoryiyumvira ko igihe kinini, kandi Barcelona ngo igasufra kubera kubura umusubirizi mwiza wa Inigo Martinez n'izi rotation zidahagara kuri deterrence flick muri defense yiwe. Rero uno munsi zino defete za Barcelona zirahagaze ku bintu bibiri, nivyo ibura y'ababakinyi bitwa ngo ni beza biwiwe mu busatirizi. Uvuga ati Sevilla ntindi ivyo bine mugabo ndi capable nanje kwibura mu bine fise Lamine Yamal na Rafinha. Mugabo no munsi kintu nyamukuru kiri gutuma ino Barcelona igatakaza kandi ukabona ngo yatakaje score riri legere, nico no kwita ibura rya 11 batangura kuri deterrence flick mu mutima defense. Nta defense ihoraho zina na 5 afise, kandi kiri naco agomba gukina vya bindi nyine akina mu mwaka weze atindisha abadiversaire, nibyo agomba kugarukana mu gihe umadiversaire iyo umaze kumukinisha byinshi ukamuzinisha byinshi arakwiga akakubona. Mugabo nawe n'ababakinyi beza baba beza muri yo systeme yawe uno munsi ntabahari. Rero igenda ryo mugabo bitwa Inigo Martinez leadership yiwiwe arabe muri ntuzenya kajya kana gakoreho kabine azane ifoto ndamuhaye witwa Ricunga areke kuguma vyibukanya se areke kuguma vyibukana n'abafana Barcelona rigiye boca banga no kumva izigani bashumviriza ni gwa sivyo. Ibura ry'umugabo witwa Inigo Martinez yagiye par surprise hatigeze hategurwa umusubirizi wiwe, biri mu bintu no munsi uko byicetse Barcelona cyane cyane muri rezita baro. Uvuze uko ucumenga uri kubona kana gafoto uvuze uko ucumenga Dieter Fleck nta bushobozi afise bwo kongera kuba ku mu defenseur mu basanzwe afise hajya yo mubera nka Inigo Martinez akamutuma ivyo yatuma Inigo ati dushaka kubaba dufashe tubaba, nimba turiko turategura offside trap dufashe kuyitegura tuyibe mwuko. Eske yaba Ronaldo yo yaba Wopa ku Barca yaba wanashaka n'uyu Andreas Christensen meme na Eric Garcia kuko n'umukinyi w'umuaxial nta numwe ashobora kuva mw'umukinyi
ashobora kumva message ya Flick mu bijyanye no gutegura uburyo bwabo bwo kurinda ibitero novuga ngo bagabwa ko n'ayandi maklub cyangwa mu buryo bwo kuzibira neza izamu ryabo mu gihe bazi neza ko inyuma umunyegori bari yadahagaze neza. Ubwo bushobozi Flick ntabwo afise. Flick ntabwo yateguye Nigo Martinez. Mugabo amenye ko hariho bishika umukinnyi akaba mwiza do qualité avec l'expérience kuko muri sinzi Barcelona yaratunze Pique baratunze Puyol nivango n'abandi ba defenseur ubona ngo ahagaze muri defense n'ingwanyi sivyo n'umuridere inyuma yuko Nigo Martinez agiye ikibazo caba ngo mbega kuko je nkiyona wanashima transfer Nigo Martinez ko agiye muri Al Nassr je naranse kuvyemera ndavuga ati ça c'est possible gute Nigo Martinez agiye muri equipe ya Al Nassr se kuvuga ngo niyobona ngo Flick ngo nabushoboza afise bwo kurondera undi mukinyi undi mu defenseur mwiza nka Nigo Martinez kuko no muri Nigo Martinez ntabwo ari muri projet long term za Barcelona mugabo ahubwo no munsi uravuga ngo nike kibazo ko Flick mu nkino 10 ataronka stabilité muri defense ikibazo si cyo kurondera umukinyi mwiza nka Nigo Martinez ahubwo nukurondera umukinyi ashobora kwasosya kuri Pok Barsi akaba mwiza gusumba abandi bakaba beza gusumba abandi mugabo reka nkore kuno munsi sinzi ko maze kubona uburyo yari Garcia no munsi ivyo atanga mu hamandi ya ku Barsi kuko Barsi no munsi amaze statistique atwereka umwaka weze no kwimvira mu gihe akomeye ameze neza no kwimvira uwo mwasosiya ko gusumba kwimvira ngo ninde nasosiya cyangwa se ku Barsi nawe araja mu mwasosiye kurinde cyangwa se araja ku bench cyangwa se kiniki uno munsi ku Barsi amaze kwerekana ko ari umwe ma defenseur beza Barcelona ifise a long term mugabo uravye Christensen ukaraba Arojo na Garcia uriyumvira ngo ninde noneho tire duwe nziza yo guteka ku mugabo bitwa cyangwa se gutereka imbere y'umugabo bitwa ku Barsi sivyo rero kino ni kimwe mu bibazo ko nivyo mu mwaka weze baratsinzwe batsindwa na Osasuna nkuko nyene mu ntango za saison mugabo mubwije ukuri ko Barcelona gifise ikibazo muri defense cyo mwizamu sindi bugaruke kuri Sezini afana Barcelona musenge Imana kuri El Clasico Joan Garcia zobe yagarutse ni yaba kuri El Clasico hakiri umugabo yitwa Sezini mwizamu Barcelona kama mbi muri defense yuko yabaye mbi ikanabura n'ubusatirizi ibizo gukurikira muze mu bibazo Imana nijoro. Edi uyu munsi ni ekipe yitwa FC Barcelona nivyo urabuze Lamine Yamal urabuze Rafinha urabuze Firmino Lopez nawe twari rwatangura gufatana uvuga ngo nk'umustata urabuze Yohan Garcia umunyegore wa nimero ya mbere ivyo ni ivyitwazo bihagije uri hasi Dieter Flick byo kuja gutsindwa 4 na Sevilla gutsindwa 4 na Sevilla nta citwazo na kimwe rega hano kucoba mugabo amenye ko eski uvuze icitwazo iyo uvuze icitwazo ubugeze kuri etape yo kwemera ndako yo kutemera ububi bwawe nivyo ni twabanye Barcelona abanziza niveau offensif mugabo nundi defensive ma ikabananye itsindwa ibitsindo mugabo ati ngo adversaire antsinda 2 sinca ncika intege ariko mfisa abakinyosha kuntsindira 3 dushaka kuvuga ngo ikibazo ca defense kirahari mugabo nimba ari n'ikindi kibazo Flick ari guhura naco nukutabona Daniel Olmo mwiza no munsi ku nimero 10 uvuze kuri Daniel Olmo nabonye nyuma ya match ari imyidogo myinshi yagira garagara bati sinzi nimba Deco yagiye kutuzanira Daniel Olmo mwiza canke yatuzaniye photocopy y'uwo twari twiteze ariko je ndi mu bantu nko muri match nka 5 ziheruka maze kubona isubira inyuma y'umugabo yitwa Daniel Olmo ku rugero rufatika uretse novuga ngo nibazo vy'imvune
yagiye arerekana ko bishobora kumugumako cyane ariko nyuma biza kugaragara ko yivuje yakize araje turavuga ngo n'imiburiburi Barcelona niyazoba imufise muri match zitatu zizoba ari nziza kuri we ariko bamubura izindi zibiri ariko yabahaye zitatu nziza baramubura mu mvune ariko ubu yanagaruka ntagire icyo atanga mu kibuga. Ibi birasobanuye ko Barcelona apari ibibazo ifise defensivement igomba kugira no kwitegura uwundi mukinyi twokwita animateur du jeu canke nimero 10 mwiza dushobora kubona muri equipe ya Barcelona atandukanye no kubona mu kibuga uyu mugabo witwa Daniel Carvajal. Fermin akomeye tumaze kubona ko Fermin Lopez hari cyatwayo witwa Dani Olmo Carvajal kuko uno munsi ni Barcelona barakina tiki-taka mugabo mu mukino nyaruka. Icyo nico cambere uno munsi bakunze Barcelona bashaka kuba bango bari kwagiriza umugabo bita Daniel Carvajal muri participation se guparticipa muri yaje inyaruka za transition direct kandi ziri rapide ntumubona ikiri naco etat de physique yiwiwe iyo bisaba ko ugongana n'abakinya badversaire hagati mu kibuga cyangwa se abasatirizi b'abadversaire Daniel mu contact un contre un physiquement ntameze neza. Ikindi naco kigira gatatu Barcelona yama ikeneye aba nimero 10 cyangwa se aba nimero 10 mu gihe habuze contribution mu bitsindo y'abasatirizi ukaronka umunimero 10 mwiza shana wo gutsindira. Dani Olmo kuva muri Leipzig twatubizi ko ari umukiyana participe cyangwa se anatanga umusaruro muri yo je yo kugira iki yo no gutsinda ibyo bitsindo mugabo gendura buno mose namwe amakinyi bari guhusha ibitsindo bitari kwe no ko biva guhishwa muri Barcelona sivyo uburyo Flick yabuze uwo bitwa Fermin Lopez uko urabona ngo rimwe agatanguza Fermin Lopez ku ruhande Rafinha bikanga bikagomba ko Rafinha aja hanze Fermin akamushaka ngo Daniel Makaza ku nimero 10 ukabona ngo ikipe bandanye mvango irongo umusaruro mugabo umusaruro Fermin Lopez ya Barcelona ku nimero 10 no Daniel Olmo mvango Barcelona ku nimero 10 urana ko hariho decision direct ya Barcelona tezofata ngo nimero ya mbere 10 ni Fermin Lopez hama Daniel Olmo nk'umumenyereza bamwicarike ni kuko inyuma yo kuva mu mvune hari ukuntu bavuze ngo Barcelona igiye gufata nk'amikibazo cy'umugabo bitwa Daniel Olmo cyane komorinda ikintu kijanye n'imvune mugabo no munsi uburyo ari ukinisha equipe biri kuboneka ko Barcelona nimba ari Daniel Olmo agiye kugendera ko bacakeneye undi mukinyi nimero 10 mwiza baracakene undi mu nimero 10 mwiza ubu turava kuri equipe yitwa FC Barcelona idumaze kunyishura iki kibazo hari ico Flick yokora ngo garure equipe kuko biragaragara ko ikintu cyambere no kugarura abakinyi biwiwe ikintu cyambere no kugarura abakinyi biwe mugabo no ku munsi w'ejo hariho precipitation Flick akoresha niyo yambere nari mbonye Ferran Torres amucisha ku nimero 7 yego il faut ko Flick anamenya swad afise nica abakinnyi baba bashoboye nibyo akana bitwa Rundi Bardagi kinje gahusha ibitsinda nabyo nebidahushwa mugabo ukabona ngo koko hari ico yakoze gusumba hari ukuntu kataraba no wanashima kataraba no katarani integra neza mugabo ukabona ngo presque match yose yaheze ubona ngo Barcelona services za Robert Lewandowski ntaco ziko ziraba wanashima yanauje penalty mugabo araba ngo ndahindukira ku bench se ndahasanga nde nta numwe yo musubirira bisobanura ngo mbona ko iyi match ya Villarreal hari uruhare ijana kwijana rw'umumenyereza bita de transfer kuyitakaza cyane hari uburyo gufata umwe hagati ya Lewandowski na Ferran Torres ukamutanguza hanze hanyuma ukazana uwo bitwa Rooney Bartak ku nimero yiwe ku nimero 11 ni muri ukavuga ngo nimba ari Ferran Torres ari umusubirizi mwiza Lewandowski ni yangi nimero 50 atana kimwe arama ndashaka mo Ferran Torres Shiremwonde
nako ndashaka muri Robert Lewandowski ushiremo onde Ferran Torres ukaba uzi ngo mfise Tony Hernandez twanamubonye umwaka uheze anakinisha nk'umusubirizi wande wa Lamine Yamal ukavuga ngo nimba Ronny Bardaga atari ko aravuga ngo ko ariyo squad mfise nimba Ronny Bardaga atari ko arampereza ibyo yategeza kumpereza ndashaka kuramo Ronny Bardaga nkashiramo Tony Fernandez akakina nawe nyene rero hari kwicanganya no kwicanga vyabaye kuri Afrique mwino match FC Sevilla cyane 11 batanguje uburyo yabapanze ibi hari uburyo n'ivyagareje guhenge ukabona ngo ntivyamuha musaruro nta kintu muri mu busatirize bwa Barcelona hari kuboneka umusore mwe bitwa Marcus Rashford nawe ukabona ngo vyamubura gukina mvango mu ruhande rw'iwe bikanka ukabona aje gukina mu mugongo wa Robert Lewandowski agereza no gutantira imipira mvango ya outbox ya kure ibintu Lewandowski na Daniel mo batariko barakora ari ukaraba ngo mbega Afrique wo yisigarije bande ku bench rero Deterrence Afrique ikintu ca mbere ategerezwa kumenya squad na equipe afise sivyo gufata neza no gupranda no gumezire zishobora gutuma eta physique y'abakinyi we yamereye kuko no munsi kwisanga ubuze hafi abakinyi bane b'inkingi ya mwamba bawe muri 11 nikindi kibazo kuri Barcelona sivyo mugabo kandi kino riske iriye no ganyiriye haro riske mvango zituma nuja muri riske magari zindi riske zituma mvango uronka solution haracari kare championnat mvango iracari kare mugabo nimba watakaje imbere Sevilla 4-1 ukaba witeze ko mu ndwi zibiri ushaka kuza buri kuri Santiago imbere ya Real Madrid yo iri motivation shema gusumba izo biri imbere yawe muri Liga utegerezwa kwiga equipe ofisi uvuge ngo plan A ni yanka plan B raza kubimeze gute ari ikindi naco nuguhindura umukenyuro n'uburyo agomba gukina